Atatudou, irie mano vond da farda un tacos vegan. Dondei! Ret e vo deoc'h kaout, pevar ugent gram bleud gwinnis, 30 gram bleud et du, 10 yaourt soja, 200 gram tofu, pider loyat vraz ilien soja sucret, un oignon, 10 tok tousek, un tamm konkombren hag un tamm saladenn. Troret a dammoù bihan an tofu, a lakaet a goste. Kemerit an togout tousek, diblus kit a skegen linne. Lakaet a goste an togout tousek. Bremañ, kemerit an oignon, diblus kit, a skegen linnañ, lakaet an oignon a gostez. Lakaet e berzh ur voest hermetek an tofu, an oignon hag an togout tousek. A gouspenit an ilien soja. Serrit ar voest a meskit pep tra. Lausket a gostez e pad un 30 minuten bennak. Bremañ e vo fardet toaz an tacos. Meskit an daou vleut gant ur meudad holen hag ur meudad sukr. Ouzhpenit ur yaourt soja a meskit betek kaout un toaz. Lakaet a gostez an toaz. Kemerit ar meskaj a meskit ur wech diveza a-raok poazañ. Poazit ar meskaj gant un tamm-eoul olivez erbellon. Meskinnañ ur wech an amzer. Ur wech poazet lakaet a gostez ar meskaj en ur plad. Trorit e pevardam an toaz. Aled an it pep tamm e stum ur rond. Ret e vefe fin an toaz. Poazit an toaz bellon tomm e d'an vez druz. Troit an toaz meur a wech betek ma vefe poazet. Ur wech poazet, lakaet a gostez en ur plad. Meskin an all yaourt soja gant holen, pebr a louzou Provence. Trorit e rondigennoù ar gongombren. A lausket a goste. Evit echui, kemerit an tortilla, lakaet warni an ilien, ar meskaj, a rondigennoù konkombren, un tamm saladenn hag un tamm ilien. Prest eo, n'ho peus nemet da debriñ kalon vat deoc'h.